Ni tukithina mbere ntitoni cietu akari matharaka riu mena maromba mwanya mwanya irema kwenda thirikari yomba kwithirwa ikireithirie na kinyagia antu mawendi umwega ni baria makoromba maithiro magitethirwa na irio cia utethio no ntumbura iteganire gukuria imera ciao nkuruki ni makuria mubunge wao na kinyagia gavana wa county ya Thaa Nteto Muthomi Njuki ethirwa kirekeria ambassadors kuribo ni kenda ciana ciao ibota gusuka skuru kiumia kituthiite nkuruki ni makuria akurumo monde maria mabatire kugunika na mubango wa inua jamii kwandikithwa nuntu timonde methirwe makiandikithwa pola kabithi gatariri munze toka mama to bai totithiria mweri ito ibatwa ya kinya kabebute kenda tokaranga no mwe waciari kuma Nteto Tharaka bara muthenya kwe mthi bombire kugunikanirio bia mucondo kuma kiri thirikari nene aratukeranire na aciari aba batheretie yurire anjiritie kwanda nkunyu ntere ino ngore betu kuma raisi wetu Mheshimiwa Ruto kithure kindiki mangabana Muthomi Njuki bondi bae batwitige nuntu ba ukame bwa bwi Tharaka baturaithirie na mantu meto monde matwina mo baturaithirie na ubore na basuza ni muindu ito na matwiwe ni kia toretere ni bia kuria pototethie kinya ana beto cukuru ito nonto cukuru kiumegio kengyo kethero be cukuru totikomea bacoka nambi akaria baba Nteto Tharaka bakithiria mbura tiragana na kogume ndani gutire gintu bakona taka bakaomba kuruta ku twingi ire turandite bwega twarima bwega buna ngarama nene byatwika bitira kura itanusu kana robo ya bura tura expected tumboke thairio bigana thina gutira ura mbura tureregagira na nuntu gutira ura bwa tureregagira kwina tuthina mwanya mwanya muno twa gwamba antu betu nkwenda kwira antu betu wana kinya kethirwa mbura tiraya bura tureregirite kana tutiketha bura tureregirite itumenyere bira biemendani kuri antu bakurara kuketha ndengo cia antu tugu kwi bakurara kuketha ndoroko cia antu tugu na kuri bakurara inya kuia mburi cia antu tugu baika matana bikibiki inyumugie kagero inya mafini na nkobia wakomana bikibiki kamatete antu baire wa bathatu imburi nyoje kirito ngwega karatambo tanto ikagitani wa kubarutite mbito kiri thirikari nene gutigira ibakongera akuru bara batandikithwa kiri mutaratara wa kunikana mbeca cia akuru baba watambechi bagwire karibu bonte na bangi bakinyitite manka batandikithwa babati bongerwa nuntu kinya nawe tu gutigere akuru bakaimono baba watangurukia kuri 10 na gintu bagwire batigere baire bathatu na bamwe batiokinyira nutebio ne bakuria bakurukia manka na batikongerwa thirikari ne batibongera echa cia akuru ireku ona tigo ito koromba batongere ito are nyo ntagwata ntigwata ganigo no to twara kwenda kaitaki ka thuku twendane orena ka mona ka bantu athiramba gwetethio rongi nikena tukaimba kwa tutura Assistant Chief wa Kithigiri Sublocation Madam Penina akiuria ntongoria cia nkathi cia goro gutigiri bakongera irio bibino ntubayurare ari ndere nterino cia Tharaka tukomba kunenkera antu betu no twibenyerie muno iyura no tukathina gume ndani ya tori betu gutie kyo bena kyo na kira ntugo bero gakinya kuria chabuchibo na chibo imbi yo wene otonenkere so inkoromba thirikari twegirwe kyao at least kinya tokona tha wero wishas baba gaturumirio ikenda tokomba ko distribute antu betu batiga kwiyura no ntubena thina nkiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka Pitwa Paul gwakabithe Munini wa Rais Rigathi Gachagua na ruthite mucemanio na kiama mambondi ya majani KTDA atongoretwe ni mukaririgiti wa David Muni Ichoho na murekithia munene Wilson Muthaura kuona buria magaukiria murimi umunini wa majani na kuenga maburu kama majani mamethirite makibinyiria murimi wa kimera giki nkuruki na ugite thirikari ya William Ruto ritayari kwithirwa igiukiriria murimi uyu na nkinyagia kugwatanira na KTDA. Happy New Year. Karibuni sana. Please be seated. Kirigi karokira kiruthikirite obisini ya Rambe Annex mucie wa Nairobi atagatika munini wa Rais na anene mambundi ya KTDA Gachagua augite matinogoka mwankariria magaukiria urimi wa majani kenda murimi ona baita yamo. We must look at mechanisms how to benefit the farmer. How does the strength of KTDA to bring all the tea together, how do we leverage on that to get a good price
for the tea farmer. How do we look around the issues in Mombasa at the tea auction, where there is collusion between the various players to the disadvantage of the farmer? Ikaroni giki kiria giecitwo ni mukaririgiti wa mbondi inu ya KTDA David Muni Ichoho, abisa munene Wilson Muthaura na mwandiki munene wa mauntu ma kanjo ya maminista Julius Koril, munini wa Rais Rigathi Gachagua augite no mwanka macokanirie Rwang'iruru na meberie amaramari maria mari kunikenda murimi ethirwa akigunika. Rukina ugite tena thina na utongoria wa KTDA. And we are concerned about the capture of the industry, of the subsector, by various forces to the disadvantage of the farmer. You heard the president yesterday clearly give instructions to do whatever it takes to make sure that we free this industry and the coffee subsector and the tea subsector from capture by the various forces. Gachagua no nenkeretwo wira wa gucokaniria urimi uyu wa majani, kaua na iria ni Rais William Ruto, baria muthenya wa igoro Ruto aramenerie maria akuga ni wakwenda kumuruithania na munini uyu wawe. President William Ruto and his government committed to sort out the various challenges in the tea sector among many other subsectors in our economy, and he has tasked me with the responsibility of initiating discussions and spearheading reforms in the agricultural sector, in trade, in all manners, in all sectors, with the expected return of putting money in people's pockets and most of our farmers. Hiyo kazi ya kupanga na kufukuza wakora na matapeli na brokers katika hiyo kona, huyu deputy president ataongoza. Na nimempatia hiyo kazi kwa sababu najua anaweza. Na kwa sababu mimi najua roho yake anapenda watu wadogo. Na atashughulika hiyo kazi ifanyike. Naona kuna watu wengine wanaendesha propaganda ati nimempatia hiyo kazi ati ndio yeye, ati ni mtego, ati ndio yeye aanguke. Kwani huyu deputy president akianguka mimi nitakuwa nasimama? Akiaria nyuma ya gikaro na anene mamwe ma KTDA, Gachagua ariuga nimeumitie bure kumbikana gucokaniria urimi wa majani baria nkinya menda mite maguri ma mboreo kuona murimi na kuongera baite ya urimi uyu wawe. You have seen us put money for the subsidy program for fertilizer, trying to lessen the burden of the tea farmer, to enable them have a good yield without having too much input from themselves. Gachagua ariuga urungamiri wa KTDA riu ni urungami na makathi na mbere kurutanira wira na mbondi iria iriku na mauria ngwataniro na thirikari ni kenda kubuithia Rwang'iruru. I told the chairman we are willing to work with you and we have nothing against you. We must respect institutions and we must respect elected people. Munini uyu wa rais akithie na mbere kwaraniria na mbondi ino nekirite wira ni wa gutuma kiama ya antu anini iria gatetherie kureta mugaruruku urimini wa majani. And we have a responsibility to assist them. Akirikiria Gachagua nekirite wira ne wa kuraithiria mamwe mawatho maria mekiritwo ni thirikari nthiru maria akuga ni mabinyiritie murimi wa majani banene. We also want to intervene with the National Assembly for streamlining the various laws so that the laws that we have are beneficial to the farmer. I want from the onset to declare that the president and I have no interest in the sector at all. We are so free. We are not captured by anybody.
Tutoni shingi ure wari murungamiri wa aruti wira obishini ya gavana Kiraitu Murungi Thaa Gideon Kimathi onawe na ugetetu waria akarima Nyanza kuthio makigwata Rais Ruto ugeni na wendo umunene nikionaniria ati Kenya ni kurite giciaca ukirikanaga Nyanza ni muci wa mutongoria wa Azimio Raila Odinga. Kimathi na shokete era atongoria mamiru ni methiro mena ngwataniro na nkinyagia urumwe. Wari murungamiri obichipo ngabana kithirikari Kiraitu no Gideon Kimathi akinya nacho agitekio bunge ge Southimenti augitira ino ntubabata muno kuna mutongoria mugongo William Ruto amukiri utero Nyanza no ndojo ni kona nyokoro kwa siasa. Tukuona president wetu mheshimiwa William Ruto na tutongeretie bwega na mono kiumia giki kiria arari na ara uria Nyanza na ara mono atari na support nene mono kiri kura cia 2022 na nara kwirigiri kwithia kwina opposition nene kiri uriti ngwibwawe na ngicoka yankatho mono na nkauga ni kithomo tubati kuthoma na tukona Kenya democracy iri iguru mono na antu orinde ibamenyete ro bati kurita ngugi na mugaru no ria antu baingi batura bathuganagia ituronere abunge MCAs senators governors bari engineer bakiumba ko President William Ruto igitare no ntu igitare ira kurita ngugi na tuona kweli siasa nirathirire kura iri nyuma yetu nandi kira kiri mbere yetu na kira wananchi ba respect ne ati balitirwe ngugi na nandi wendi bwawe niko no ntuja bobo kutika nene county ya Meru ndaromba na winyi yabo nene sana tuthome kuma no ukura karikire kiumia giki na araruo Nyanza na atuaja uju Meru tugwatanire atongeria betu bonde bagwatanire no ntu ithurano ibiathitherwe na wananchi bongwa ni bathure atongeria baba kabatongeria miaka 5 igiterere ambuga antu batarari bakumenya na bwega irirathirire na ndi antu gwatanire ni no tuendelea na ando iji nkuona Meru tugatigwa nyuma mono county zingi orinde kai kuibangania regional blocks chiao no county kija na blueprint yayo ya maendeleo jaba kwenda kuthiri in the next 5 years kile CNDP yao na wendi bwawe nandi niko na tongire ba Meru bakorinde bebongwa niketha bachwa thiri ngurukie guchwa tongire bangika ome betha bakiba kwatithania niko na orinde timu chionde ichitikire tibakarende no ntuinya twigwatithanaguo na are solution yongwa ikauma kire batu aja uju tuka overexpose our county kire external forces mwankature mwako ita ngugeire abatu tuije tuga ura wikirite kiratu no ijera kuinya and therefore nenkuba wish all the best na ndina imani nene mono county yetu ika county of the first na county yetu ika county ya gutegerwa na mantu ja mega twitite forward mwanka wa 2023 nkiripotera Weru TV Mbetamuthuri Murioki. Na mwajumbe mamurengo wa Kenya Kwanza ni makathite banene akarima nterecia Nyanza ni kugwata ugeni Rais William Ruto wega na kiama maweriria marariungite na uwantu kushiri makiare maugite Ruto akeganania ntura chionde kana gontu kunde na nikionaniria kya wendi uyu umunene urethirwe akigwata nkuruki methiro makiaririria wendi wao kugwatana na thirikari na nibu kubatiriri tamonike mushiri gatobe ino. Mumbunge wa mbere iguru niwe Geoffrey Ruko ni urakumia ikinyoria atongoria amwena wa Nyanza kwamukira na gwikara nthi vamwe na muthamaki wa bururi mithenya iri iria arai mwena wa kaunti cia Kisumu, Homa Bay na Siaya. Kaunti ino ni ciesekene ekari na atongoria amwena uyu makoragwa makigwata mbaru Raila Odinga. Ruko akiugaga ikinyo riri ria urumwe ni ria bata muno niguo atongoria marute wira vamwe kuretera ekari amiena ngurani ya bururi mirandi ya uthii wa na mbere. Turi ambunge ya Kenya Kwanza twina gikero nondu wa kuona uria rais wetu William Ruto agutuika received kuria Nyanza tonurathie ku mithenya iri na niturona ambunge na governors maku ni maramukaribisha na Raila nwirite ambunge onthe na atongoria magu mamukaribishe wega uguruguo Kenya yagirwe ni gwakwa giciaca anagwata kindu kingi maendeleo. Mwenari wingi Ruko ni uratara Raila Odinga gukorwa akithengutie utongoria ri wa mwena uyu wa bururi niguo atongoria engi ethi mavote kutherema. Raila Odinga kinyira bau na tondu muthuri no agire muthuri ni gukorwe kwina utongoria wa niu wa kuria Nyanza
niturige kuona atongoria engi mangiuka na mangigoco thamaki miaka tukite na kinyoru ni riega. Akirikiriria ni uraregana na miario iria ikoretwo kuo ati kuri na ngucanio cia utongoria na wathani thiini wa muungano wa Kenya Kwanza. Guo magatheti marandika makiuga prime minister, prime cabinet secretary gwitwa Musalia Mudavadi na deputy president gwitwa Rigathi Gachagua ati men ni maravuranira power. Havana andu acio mararuta wira wega muno. Ofisi icio iraruta wira wega itongoretwo ni munene wetu wa bururi ugwitwa William Samoei Ruto. Thirikari ya William Samoei Ruto iraruta wega na executive na judiciary kana executive ira atongoretie ma ministers na nyamwitagwa magoti anagwata mbunge turaruta wira wega. Ni aragia miario ino baria aracererete migunda ya arimi aria maverwe mbeo ya muvia ni kambuni ya East African Breweries na vuva ucio makamenderia maketha mao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwarita Mwaniki wa Musiri. Tugitigana na inu Nteto ni shingeni ati mubango wa gukoria ciari wa gikundi kimwe Ntere cia Kanyakine na njira ya kiriu ni untanira na mugambo ni ruthikite kanithani ya Catholic ya nau Kanyakine. Ciari ino cia gatagati ka miaka 12 kuthie 18 ni mabotete kurutanwa muntu mwanya maribu mathina maria momagira nyuma ya gukurukira kabio na kinyagia muntu mangi mabata muturire. Nitabura tukwiro ni mwandiki wetu wa Nteto Gikare. Ni anabari kuma mirigene Kanyakine barane bokoroba miaka 12 monka 18 barabethirite bakiamukira moritani kathumba ja kimuturire uria bagaikuria kwenda kithomo na kinya gucebanire na ntano ciari wakagita gaka moritani jare ja kumite kiria ari mubai RP tukibonagiria ntano ciari itithongi na ici akurukirwe ni igita ari betu tukubaritana kinya mantu yora bakura na mikurire miega mantu ya mega ya mitire mikarie na kinya wathiki nikenda kinya akiumagaruka kajana u ethira ari gwengwa akiumba gwi protect kana ura kumba kwithira kwina untu watiumba kumenya akethira akumenya mauntu jara chaumba kumutethio kura uturone bwa ya mwana mwari mutijwenda gukumwajwe munini kwa ukana gakambiria kumenya mantu jara ja thuki na jara ja bui mapema bagakura bwega tona ibo bwega twambiririe gutana na betu kinindi na gutana betu kinindi mbere piu rutano number 1 rwa tukwenda na betu bawata rutano number 1 ni ana betu baritano kumenya kithomo na kwenda kuthoma bathome mwanka bete level na iranene kabisa ira mwana akaomba kuomba kuthoma kuma kiri ari mubani romba lao kiri aciari gutigira ni bakumenyerana bao mono kana gakari bakiuga kana kagakari niko wirigiro mono kiribo no inde bakithenya bakiurirwo ni kana kaiji kenda na babonde bagakura bubwega na bagatetheje gukiria mugongo mbamenyere kana gakari na bakatherie nuntukana gakari wirigiro kiri muciari na mono muciari umwe kuru jani itukwenda bakora bwega bamenyeri na bakaroturo babu bunde bwega nikenda ndiguru yetu yumba gukura na tutekorirwi kwira aciari bakorirwi kana gaka boy nuntu baciari umwe kuru umwe bamenyere tu boys mono na nya tu boys tu bakothura nwitu baritanaga kenda bomba gukura bwega batikeje kwinyango turo bwanyumene mudiene ne kuma Kristera Mugure uria ni mwambiri wa ikundi kia Listen and Understand and Act uria withirite akiritana na bamantu jegyo gima bamwire thai bagukura mantu ne ja menstrual hygiene ito koromba ribeto nikenda bomba ku open up especially the menstruation period nikenda aciari bao bomba kuba support nonto tukona our girls mostly thaire in that period antu beta kwaria na aciari bao bari mau bageta gusoa nara bomba gwita sanitary pants ke maybe ke arume bangi ka kumama na arume nikenda bomba kubanenkera mbesa cia gwita kugura sanitary towels siu so ira tukubera ko open up neo yombo batetheria sana nikenda aciari bomba kuba support kinya itukuria
companies nyingi ciombe kudonate sanitary pads ke ana beto na kinya the national government ketha no baite subsidies no ntu tukona thai sanitary pads siraere na gorwe nyingi sana kinya na baito bate komba go access so baraba inge during that period bari karanja no ntu bwa gukira shame makanyakine wandine abogeta istige shigombonge ke Southimenti kiripotera Nteto cia Weru riakwa ritwa ni Mutugi Kare. Governor wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja na uretia karema kaunti enu methiro mena thiri na ngwatanire tukumakania kuria muntu aumite akiaria augite onethiro marimandurejo monyamonya kiria kirabata ni kwithirwa na thiri na nkinyagia ndugu taburia tukwira ni mwandiki wetu wa Nteto Anthony Kadenya. But the most important thing, my people, tukae pamoja. Tumeona rais wetu jana amekuwa Kisumu, akaambia watu wa Kisumu that whether you voted for me or not, nafanya kazi na nyinyi na nitawafanyia kazi. This country needs unity. This country needs healing. Katika kaunti ya Nairobi, hata hapa niko na MCAs wa Azimio na niko na MCAs wa Kenya Kwanza. Natembea nao wote. Nyinyi ndio mliwachagua? Ama mngependa nibague? No. Nifanye na chama moja peke yake? Hapana. Because in Nairobi tunasema hakuna shida ya jamii moja ambao sio ya jamii nyingine. Ile uchungu mama Njeri anasikia sasa ile haizi pata chakula for a child is the same na mama Akinyi. Hakuna njaa ya Mluya tofauti na ya Mkamba. Si ndio hiyo? Yes. Hakuna ukosefu wa ajira ya Mjaluo ambao ni tofauti na ya Mkikuyu. In Nairobi we will not be divided by tribe. Hata hii kanisa iko na kila mtu. Ama ni kanisa ya Waluya? Hapana. Ni kanisa ya Wajaluo? Hapana. Ni kanisa ya Wakikuyu? Hapana. Ni kanisa ya watoto wa Mungu wa Kenya. And that is how we are operating in Nairobi City County. So I want to assure you my people, I stand firm na siasa safi ya kuunganisha watu wetu. Hiyo ni kazi ambayo sitakoma. Biblia inasema blessed are the peacemakers. We must be peacemakers. And we must work together. Hata wewe ukienda nyumbani usiangalie mtu kwa sababu ya kabila lake. Let us think of our neighbors of Nairobians. Let us be considerate. Si mnajua nilizima kelele ya madisco kabisa. Na naona ni kama wanajaribu kuanza tena. Na ndazima kabisa. Amen. We cannot have night clubs kwa estate pale mtoto anafaa alale, ati mtoto hawezi fanya homework kwa sababu wazee wanaburudika huko chini. Is that right? No. Ama nilegeze hiyo? Hapana. Nilegeze ama nikaze? Kaza. Nilegeze ama nikaze? Kaza. We must restore order in Nairobi. Na tumemwambia punguzeni sauti, soundproof, fanyeni biashara, but don't make noise in our neighborhoods for our estates. Kirimishetho ya FK Premier League KCB ni maraburire Kariobangisha ngoru ciri kwa Imwe kindano iria irari kibaroni kia mishetho gia Kasarani muthenya wa igoro. Today's game has been tough. We came into this match knowing that we are going to face a very good side, that is Kariobangi Sharks, and yeah, it was. So we just have to congratulate our boys for the hard-fought win that they've gotten this afternoon, and we look forward to the next match.